Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Lokacija in pa današnji gost na videu, mislim, da so vam že znana in ni. Airfit, spet sva se dobila. Čuj. Dobro, zaokrožimo na malo. So naredili grdo faco. Jaz bil tak šefu ne bo všeč, ampak ajde reč. Ptuj, smo v Ptuju, Airfit Gym. Tako. Spet smo se dobila with my boy, Jaka Masnak. In danes smo se dobili na pushu, torej zadnji smo imeli push fokusiran na prsa, na ramena. Tako. Danes pa bomo imeli push fokusiran na prsa. Se bomo prepustili Jaki, glede na to, da je to njegov fitness, da ga pozna zelo dobro. Torej danes imamo samo prsa, triceps, brez ramen. Tako, pardon, ja. Ok, dobro. Se pre-workoutamo kot člana Gym Beam ekipe. Tako. Novica od zadnjič je, da se je tudi Jaka pridružil Gym Beam ekipi. Tako da Jaka 5. imate zdaj možnost supportati mene s kodom MAX5 ali Jako Tako. z kodo Jaka5 za 5% popusta in direkten support creatorjem. To je to. What do you know? What do you know? Stari, darilo sem dobil, ne. Za božička, Za ni? božička. No lift, no gift. Tako da evo folk, Stari, hvala mi. ni panike. Nov drop od Forma in Futurja je od zunaj folk, meš hlačke. Tako da prvi link v descriptionu, če si želite iti iskat. In pa seveda so tudi popusti na vseh majčkah in tank topih od prej. Za supportat moj brand, lahko si greste kaj vzeti za te božične čase, prvi link v descriptionu. Se zdrugiramo, Zdaj se strugiramo. pa gremo trenirati. Tako, za začetek videa, folk, lahko pustite en like za supportat video, ker to ful pomaga. In če še nisi, se lahko tudi subscribaš. Tako da evo, kot je rekel Jaka, gremo direktno začeti s treningom. Ja, od celo telo me, od teh dveh skupaj. Mama sta beli majice. Ja, ni vrejo? Smo matching. Brothers in Iron. Evo, folk. Kaj smo rekli, prva vaja, sem dal jaz željo, če lahko začnemo s pec deckom, ker mi res paše, da lepo začutim prsa in da potem gremo na dumbbell press. Flat dumbbell press, ne? Tako. Ok. Kako se bomo lotili te vaje? Prvo ogrevalni seti Ok. do top seta, pol pa top set do odpovedi. En top set? Tako. Ok. Pa znižamo na back off, Ok. enih 20% Ok. teže. Pol pa še to stisnemo do konca, pa to. I'll be taking over. Stari, Mogoče to je, wow. Kaj? Gremo 60. Gremo 60. Ja, ker... Gremo 60. Ko CJ, veš? Ko CJ. Ja, man, fuck this shit. Man, fuck this shit. To. Boš, let's go. Ja, močen, ajde. Imamo še. Ja. Počasi dol, drži. Ja. No. To, ajde. Ajde, easy. Easy. Push! Še ena. Ja, easy. Ja. Gremo. Počas. Ajde. Ok. To. Naslednja vaja je flat dumbbell press. Max se že ogreva, princip bo isti. Ogrevalni seti 3 do 4
pol pa en top set, pa en back off set. Do totalke, do kaska. Je cool? Ja, Top. ja. Ej, jo! Pustimo. To je na drugi spletni strani. Če boš za mano stal za vsak Ja. Imaš da že top bom set? šel top set, ja. Ok, 46, bom videl. dobro. Ja, ne vem, nisem navajen na flat, tako da ne vem točno, koliko bom delal. Incline zdaj, ko sem v ritmu, ko nisem bolan, delam 44. Bomo pa videli, tle, koliko bo. Tu, koliko vidimo, 44 ne obstaja. Tako da Max preskoči, kako smo rekli, Leo? 42 rezervirano, 46 odide, 50 ostane. 50 ostane. Inflacija, stari. In jutri, in gremo direktno na urgenco. Hopa! Easy. Gremo. I'll be taking over. Vamos še, ajde. Ja, gremo. Let's go. Ajde gaš. Ne? Ajde, gremo. Ja, super. Paziramo samo, gremo. To. Ja. Super. Easy. Ja. Ajde. Ajde, gremo. Ja. Daš, ajde. Ajde. Ja. Še imaš. Ovo. Kar spusti, kar spusti. Sam, vse sam. Ajde, come on. Ajde, let's win, let's win. Yeah. Fuck. Max, easy, ajde. Ja, gremo. Gremo, ajde, gremo. Ja. Okay. Incline bench. Insane. Veš, koliko časa to nisem delal? Ja? Dobre. Zdaj bomo še sulek. O ja, samo manj kil. Koliko nam ne uspe samo? Naslednja vaja, folk. Incline bench press. Yes. Tako da, to je novost za me, ne delam, ampak evo, da tudi malo probam neke različne vaje po dolgem času. Se lotimo isto kot do zdaj, ne? Ja, isto, ogrevalni. En heavy in potem en back off na Tako, koncu. tako. Ok. Dobro. Tle res nimam pojma, koliko bom delal. Ni problema. Tako da. Da, dobro, znaš koliko boš delal? 2 plates per side. Toliko glej. Super, v nulo. Let's go. Yes. Strong, ajde.
Yes. Gremo. I'll be taking over. Gremo. Yes. Fucking shit, To. To. Ajde. Ajde. To. To, ja. To. Ja. To. Sve je to. Ja. Ajde. Puš. Ja. Sam. Okay. Ok. Nice. Za vse, ko ste v dvomih, če je Leo res Leo, v živo taki, ko je na slikah, piši mi na Instagram, ti pošljem sliko, prej sem ga snemal, slikal, ker nisem mogel verjeti. 5 evrov. 5 evrov. 5 evrov. Še video je. Piši mi res, Jaka Masnak. Ampak ja, vaja za triceps, lahko gremo kar push-downe. Jaz bi straight bar push down, če lahko. Tudi jaz to mislim. Ok, super. Ja, pol pa pride dol to. Sva rekla z Jako, ker je bilo že dovolj presov in glede časa smo šli takoj na triceps, oziroma takoj. Smo naredili te 3 heavy vaje za prsa, zdaj gremo na triceps in začnemo z straight bar push down. Tako. Tukaj zdaj spet moramo segreti mišico, tako da ene 3 sete za segret in potem spet Top set, back off set. top set backups. Tako. Zdaj, zaradi časa je problem, imamo še pol ure odprt fitness. Danes je 24. ne vem, kdaj bo prišel video ven. In je božična večerja, tako da bo Leo jedel, pa mora iti domov. I'll be taking over. Ti bi dal aplauz. Čestitam. Uspešno opravljen trening. Super trening, Ja. realno zelo dobro treniran trening. Dobro sem čutil vse, kar smo mogli trenirati. Jaka, povej malo o tvoji karieri, kakšni so plani? Zanimivo. Ja. Ja, jaz sem zdaj v preteklem času dal skozi eno tekmo, to je bila Austrian Oak. Dobil sem prvo mesto v junior kategoriji do 83 kg, do 85 kg, se mi zdi. In zdaj sicer še prihajam k sebi od tekme, off sezono začnem januarja, Aha, ok. pol pa spet prep, pa pol tekma jeseni verjetno. Aha, torej greš takoj naslednje leto spet na tekmo? Ja, definitivno, pa na malo več tekem grem. A, ok. Bom bolj izkoristil, ker Ok. letos mi je bilo žal, da sem naredil samo eno tekmo, Ok. ker je pol, ne vem,
pripravljaš se na to Ja, in pol samo za en dan Ja. in je tako malo več tisto, jaz bi izkoristil, ne. ja. In bom, verjetno več tekem šel skozi. Tudi letos nisem bil finančno tako sposoben. Okay. Letos bo pa šlo. Super. Tako da kakšna Italija, mogoče. Greš v istem stilu, kot si šel na tisto prvo, kot si govoril, torej za nabirati izkušnje, ali letos Definitivno mogoče ne, že ciljamo na to? Ne ciljam na nič. Čeprav sem dobil prvo mesto, tu imamo enega za kamero, ko mislim, da je res redek primer, ko lahko reče, da bo šlo na tekmo zmagati. Okay. Jaz iskreno tega ne morem reči, ker pač če bo slaba konkurenca, pol vem pa, da so na odru biki. Ker ne veš nikoli, kdo pride. Ne veš. Bo pa Leo realno govorim, eden izmed takih, ko bo res šel, pobral drugo mesto. Njegova če ne pot se prvo. mora še začeti. Ja, res. Če vam je video bil všeč, dajmo spustiti en like za ta kolab, ker smo prišli vse do Ptuja. Tako. Tako da supportajte video, zelo pomaga video. In kot sem rekel, če gledaš video, če nisi še subscriben na YouTube channel, se subscribaj. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje spusti emoji gorile. To je to od mene in od Jake za ta YouTube video. In se vidimo naslednjo sredo v novem letu. Tako da srečen Božič vsem, ki gledate video in se vidimo v letu 2024 v novem videu.